Hello, welcome back to my channel once again. This is K Naka Vlogs. Mohon Kenjin Su Youth Ministry. Mohon last September de mohon lakai na thali dise, rakhi dise. To aji tu harvesting guru le ase itu. After 3 months. Itu aji ola ole ase. Aji sob se aage de aguni ro le hai kina. Youth victory ase. Hi. Inaga suki jaise re. Eta lobole time hoi ja karone. Sabi aji itu kan sab ola ole ase. Itu shift ola ole ase. Duro to phelai debo. Itu mek suse gole to kita hole ase. Itu alak tarika ase itu bi. Ekdam alak ase tu. Itu la tala root mix no hobo lagi koi. Eta tala root mix hoi jaise gole to sob tita hoi jabo. Ina chama koi na kono baba itu loi jabo. Sabi. Moga sports games and sports secretary. Morom. Ina apa lagi sabi? Chukra. Manu segala tu. Ina kalau ina apa lagi? Yut kan itu ayah sendiri. Semjukan dia sini. Yut malah yut kan sendiri itu kan. Sabi. Aduh naik, bicara sana naik. Sabi, guys, ini kan mari sini. Sabi. Si ini kan ani aja. Ini ani bo, aru kali tibo. Itu aru mari bo. Sabi. Itu youth lah vice president nasi, sabi. Alay, sabi tu apa? Itu post secretary, sabi. Oi, mau lah kam tu, oh sini, dah sabi. Halo, Kay. Aku ni tu ke koi deh, sabi soyabin. Itu ke koi, sabi. Itu kan itu pat koi ase. Isi tu kurise, sabi. Itu asli. Moila tu itu sabi. Iman bisi. Sabi ya tapi. Itu poster. Itu guys, sabi deh. Sabi puk. Takkan enanga pisari nak kaya sih. Sabi. Itu aku ni leh itu lapuk sedih sabi. Enanga pisari na takkan itu pat log de khawle sih dah. Alok fry green na. Itu khawle sih. Melangkung aja. Sabi. Kita tu mati deh. Melangkung apa? Kiri jab uthai sabi. Ekdam mehnat pra sabi. Sabi. Itu tu kam di khatam hoise. Jadi kusti jabo. Satu. Manu bisi ya brado. Olah belum perlu case ya. Sabi. So mana belum pukin aja. Hey. Hey. Bye. Chaz deh, cium. Aji lah video tu eman dah encourage ya. Next video tu log kuru. Do guys, see you in my next video. Take care, stay safe. Bye bye.